Bertzolen bat egotako zu. Gero bertzolen bat botako zu. Bertzolen bat, preparatu da galtzena, gehiago etxea preparatu. Hori da lo botako zuen, ez?
eskerrik asko portearren. Zerapinek 3 lau aste arroiaz jaten ez dela omenaldi merezi, baina bueno, gaur hemen batu garan jendetziak itxuria kontrakoa pentsa dago. Eta Serafin ez auto oso, ez da lan finetzen dago, baina ez da parafernalia salia girnalda eta bakuak. Eta orduan gaur partiketa handik ez dago, bakarrik guztion partetik eskerrak emon, Serafini. Eta otari txiki batzuk beho bakauz. Ordaindu bariko faktura.
descansa, que faz-nos, que os desata, que morre, que ressuscita, que dá vida, que mata, que duvida e acredita, que afirma, que desdiz, que se arrepende, que não, que é feliz e infeliz, que é coração, que é feliz e infeliz, que é coração. ¡Bravo! Thank you.